Nagtitrisi kami pa eh. Sana all. 6, 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow! 13 mo na kanyak. Umpisa banan. Bukbuk pa gamit yung short. Lagi din ako nakakita. Sa sakit ni Apong Kon, akong permitted ko kanya na. Okay, pag-agas na lang. Kapay manuta mo na napong mount. Si Dixon nag-demon. Huh? Eh, madi. Mag-senior ka yan, Sunan. Weh. Oh, ito na eh. Tulungan mo na apong mo. Tanda mo serbo yung tilubong. Thank you, Abak. Oh, no!